unamandla uma sikhuleka ngokukholwa uJesu lalela aphendulu umkhuleko letha konke kuJesu ngokukhuleka. Wonculela iculo nami ngiqala ukubona. Engacethi wababisa bonke uNowa wabakhela inqanawe wathi imvula iyeza yongena Nowa. Angicula le noma ngimemeza. Unelemtoti izweli. Yabo nje mina ngoba phela ngiyezwa mina kodwa nje ivoice yami mina ayikho into engakwazi ukucula soprano alt tenor. La ngisuke sengifakwe khona bengicula but ngokubhema ke nama drugs soprano manje sengiyezwa ukuthi iyenqaba iyankinya ke manje. Yeah. Ngoba nama drugs. Ukucula kuvelaphi kuwena mhlawumbe ekhaya kuyinto ekhona kumama ubaba angifuni amanga abazali bami they were not that good ekhaya nje mina nosisi wami besikwazi ukucula. Nokukhula ekhaya ngikhuliswa ngokuthi kuyasonto ekhaya yabo. Yeah. Bekhaya mama bethanda inkonzo yokusindiswa ubaba bethanda into zezulu. Yabo? Kodwa ke kuphela yazi umama nje uyazi uyibona konke. Besilalela uma isikhathi esiningi sihambe nje inkonzo zokusindiswa nani. So ucule esontweni nje kakhulu. Yeah. Ngoba namanje ngihlale kuvuke lokho ukuthi hey mina ngisuke ekhaya kanje. Ngijule sothi ngihleli ngedwa nje noma ngisuke esixukwini lesibhema khona ngiyedlalela ngithi ngiyayiculela ngiyakhuleka ngoba nje nabo labehlana bayazi mase kungisukile babize mina bebecela umhlobo khona umuntu ogulayo bethi ngimkhulele khona nje wayinenkinga ehlanyiswa ngathi wayengayibhema ngithi kuyayibhema yena kodwa ngalo la wayengayibhemile gula engekho right emqondweni indlela engamkhulekela ngayo cause ngiyabelieve ukuthi into mengikhuleka mina ifika manje kuJehova yabo yazi ibhuti ngathi ngibuye kuyophanda babebonga bona besho siyabonga ube ngcono lo muntu umshiye umbali ukhona kuyimanje la basho ukuthi siyabonga indlela kade eyiyona nendlela aseyiyona manje ngoba usumkhulekelile yona sisale naye lento angasi yehle ngamkhuluma nangabuya nje ngambona uyakhuluma manje uya understand kanti ubekade enza into enga understand ekakhumule afuna ukujova umuntu enegazi amphuca umuntu enezinto ezisnacks kodwa ngathi ngimkhulekile because mina ngiyabelieve ukuthi uNkulunkulu ayikho into uNkulunkulu uyaphuza ukuphendula uNkulunkulu ufuna ifaith yakho ibelieve yakho kuwena ngaphakathi uyitshela ukuthi into iyenzeka umuntu okholo mina that's what I believe ukuthi okay fine ngiweak ke ma drugs ngihlezi ngiyibona ukuthi angibuthakatha because kwezinye izinto mina ngumuntu esiwaza no strong but ma drugs ngiyangibona ukuthi ngiyakhawatheka ngiweak ingakho ngihlezi ngimcela uNkulunkulu ngithi ngicela ngipha amandla because akusiyi impilo le nginengane no 14 years yomfana ibuka siphi isifundi nganibuka yiphi impilo uthi uma engingenza semalokishini yazi ke zisile ekhaya la kaMasho inganyami nje ukuthi iyabuka impilo ukuthi uma ubhema amahunga uyajova uma yabo leyo nto mengifikile ekhaya ngihlala 2-3 days angivalelisi ngihamba ngoba phela nokuhlonipha mina ekhaya uma wasitshela ukuthi akafuni umuntu ohlonisa isisu sakhe so usisi wami omdala uzalwa uma kodwa hayi ubaba kodwa uma ufika ekhaya ngikubone lokho siyinto eyodwa sihlangene ingane yami kuyimanje ngoba ngikhuluma nawe nje ihleli naye yabo uyena umuntu ongigadela ingane yami so mase ngihamba ekhaya ngeke ngimtshengise ayike sengiyahamba ke ngema ukungeni manje cha ngimtshengisa kwama wenyamalali yayizwa lonto ayibonile kwezakho ukuthi we usehambileke lo noma inhliziyo izoba buhlungu yakuyena ukuthi hey uye ema drugsini siswami ukuthi isikhopho usanda kungilanda nje ngisanda ukushawa ama security plus yikho uhamba ngendoko yebo baba bamtshela khona umfana omakhelwane wami esifundi khule nje naye kakhulu esifunde crash eyodwa amtshela ukuthi ushayiwe ama security email but abantu bangaphandle ke bengibuza because ngumuntu oyiphilela ngokucela manje yabo because ngabuka impilo yokuqwayeza ukuthi hayi ngacishe ngafa kahle into yangenza ukuthi ngiyekele ngabothi hayi la impilo ayikho ukulandelayo and that week ngithatha umuntu engiseyimobeni no ukwenzakalani ngifuna uflow angifuni lokho ngikuvimba if kuvela into eyenzeka ixoxe uhambe naye yabo ngifika mina bhutila kahle into yangiletha la ema drugsini ngangikade yabo umwazi ukuthi uma wenenzile bengifaka amagolide umazinyo wonke into ethi mengithi kuma umzali lo uthi ingane yakhe akafuni iswele lutho angaze ngifunde ezikoleni zabantu mina ngoba umama behleze ethi mina ngikutholanga lokho so but ngifuna ingane zami zikuthole yabo but ngokuthi mase usukhulile uyazi uzenzele nama dating party lento isuka phi emva kokushona kweOLED yabo
mekushona uma nje uma ushona ngomhla 13 March April 1 kungena udadewabo kama ezongena ubaba akamngeni ngesiZulu bayayijolela nje la yabo hayi mhlawumbe ukuthi kwenziwe ngesiko mhlawumbe ukuthi hayi ngoba useshonile ngoba sakhokha inkomo sesicela lo mncane azongena kade indoda cha bayijolela nje ngoba uma ikhuluma benoshukela arthritis enoshukela neBP namathambo unyawo lama wami lavele labola yabo melibola thothi ngizodinga ngifunda i-call center lapho ne-computerized cash ngidinga umuntu ozongigadela uma ngihambe ngesikoleni ngize ngicela umngani kama ekhona usisi wakho usisi kama lo engimshoyo ube unompilo endaweni yazi ukuthi ugada abantu abagulayo kodwa wathi kufanele agade igazi lakhe wahluleka ngoba nishuthi besemdlela vele indoda yabo waseshona kuma lapho uma mncane washona ngoMarch 13 uma April 1 uma mncane wazongena ekhaya 2011 lapho azohlala ekhaya uma mncane ngikhulele ngino 3 months uMarch ngimise ngoDecember January ngiyaqala ngiyaba 3 months angithi ngoba ngikhulele sekuMarch ngize ngibelethe ngoSeptember mengibeletha ubaba nje sihlala naye umamncane ekhaya impilo iyaqhubeka April May June July ngize ngibelethe ngoSeptember mengibeletha nje ubaba angithi manje ukhulele usukodwa ukhuluphele so uma subelethile uyancipha mina ngazi ukuthi okay fine ngisanda qeda isikole qeda 2010 2011 ngifundela i-call center ngoJanuary ngoFebruary ngoba ngafunda 2 months i-already liyashona ngoMarch so impilo yokuyidependela ukuthi ngiyimele uma bengisayiqala leyo mgaqo leyo journey leyo ngoba eshona uma kahlahla ngakayazi leyo mpilo yokuyimela ngazi ukuthi uma yonke into nobaba uma kahlahla uma nje ubemisa ikhaya thina eshadile but belifihli because uma nje womashonisa nje umuntu oright ubaba mengicela something yena athi ngiyotshela ubaba enganyami ngimtshele ngithi baba mina angijwayelanga ukuthi fanele ngenze lo muntu esilisa izinto nawe uyazi ukuthi besenze lo ma yonke into ngisho ngicela ophaqa ba 20 rand ila ngaqala khona ngigibela ngiza khona umngane nami kusuphinki useyabhema yena vele ngihlezi ngisho mina ngithi mina ngeke ngibheme lento encane kanje ibiza kanje but ngento ngepain ngangifila ngaphakathi kumina ngashiya ingane ilele phezulu kombhede ngisanda kubeletha ngithi ngibelethe ngoSeptember singiyabekezela October ngiyabekezela baba ngimcela something uyangibhampela nje angitshengitshela baba enganyama ehlala noma mncane phela uthando lusalusha luvuthi amalanga bayathandana i-fridge belihlala ekitchen mina ekhaya ngiyazi into yokufihla ukudla but kwathi sekushona uma i-fridge la ekamereni wafaka isicaphu baba ekamereni impilo ade ngazi ekhaya icapha zikhe emakamereni sekukhona nomshudo nengidi ade ngingayazi ngabuka ukuthi le mpilo angijwayele iyangihlula ngingasho ukuthi lento like ngasho ukuthi kwaba i-depression sort of because ukubuka ukuthi ebo sengiphila impilo enje impilo ade ngazi mina ekhaya ngazi ukuthi nge-weekend akuphekwa yabo siphila impilo yesilungu it's either kuyabraya noma siyodla out nge-weekend njalo nge-weekend with no hesitation yabo kuyaziwa nje ukuthi ekhaya nge-weekend asipheki but kwasection uma impilo yashintsha ngabuka ukuthi okay into ezongisiza la angivele ngihambe nje ngidela ekhaya ukuhamba kwami ngihamba nalo mngane wami kwakamakhelwane uPinky hlala ne-boyfriend eTanzania idayisa ama-drugs hlale nabo la mina ngibhema insango nogwayi ngiyayiphuzana notshwala nje but insango nje nogwayi into engiyibhemayo angithi bayabhema la ungananani ngicina sengithembise ukuthi vele fuck ayikho into engizihlalela nje ekhaya ayikho vele into engiyiphilelayo manje kwayisekhaya ubami kuyena ngithi ngimthembile kuyayifanele kwayingane le ngithi nginayo ngiyabuka ukuthi stress more senginengane akekho umuntu ongisupportayo ube mhlawumbe kukhona uma ngabe kungcono ngashiya ingane ilele ngashiya ikhadi lengane ikhadi lokuhola because i-grant engane ngayibhayisa nje ngenyanga yokuqala ngesinqa ukubona isimo esengiphila kusona ekhaya manje ngabuka ukuthi into ezongisiza ukuthi ngibhaliswe le mali yeqolo kwayiyona vele iphelele endleleni kufanele ngithenge lapho amanapkeni ubisi ngoba ngumuntu opositive ngeke ngincelisa ingane yabo ayi ngabuka ukuthi hayi bungaphezulu kwamandla ami ngashiya ikhadi phezulu kombhede le-road to health yengane ikhadi lokuhola iyona ingane ngayishiya yonke into nje ngashiya kanjalo ilele ingane ngigezi ngagibela ngahamba kwaphela 3 years ngishile kwayona ingane ngishile abalapha ina 4 months ngahamba ekhaya mengihamba ngihlale la edrobheni ngihlale nje ngihlala umngane wami la eflatini uyazi umuntu uma usafika uyakujabulela nje ube mnandi but ngokuhamba kwesikhathi ngeke phela ahlale kondla umngane uyajikelana hayi ngabona ukuthi ayakusafa nje ngasekuqaleni ngehlezi njalo message ebusuku kuthengwa la ko Big Joe garage manje ngiyabona ukuthi hayi senginikeza imali yegwinya nginikwe imali yase shelter futhi manje angisadingeki la endlini
hayi ngivele ngibona hayi ayikho enye indlela ngiyabona nabanye bayalala eminyanga athi hayi namhlanje ukuthi ngingayi endlini yabo because ngiyabona namhlanje sekwenzeka ngayo nje akasekho mnandi naye should naye phela sethi somuntu wakho uthi ayibona lo mngane wakho sesizohlala naye yebo leyo nto kanti mina ngisuswe inkinga lokuthi ngiyabuka ukuthi ayi yena uyazi ke vele umngane wami impilo engiyiphila ekhaya encindezi hlaleke sengihlala eminyango ke manje indoda yakhe ibuye izwele nginike lo 30 rand we shelter la ku broad ibuye nganginiki sengiyabhema njalo lapha ngithi nami ngoyini ngoba sengitshela ukuthi nje yonke into ufakwa kuyophelela ekhaya ngebhokisi ngoba nje kwaphela u3 years ngingaye ekhaya ngaze ngayingane yami ngoba sengifike ekhaya shothi ayisinobani ayisino 2 years mhlawumbe in 7 months noma 8 months ngiqala ukuyibona ngibe ngayigcina no 4 months mengibuyela ke ekhaya naye ubaba shothi kwazwela phela ngoba uyazi blood is thicker than water yabo akhombisa kubo umzali azwela akhali naye kubona ukuthi shothi kubhlungu nakuyena ngoba adinga ngiboni but manje kubhlungu into ephela khona la ngoba once kwaphela 3-4 days ubaba ngihleli naye baba moya inkinga kubuye nomona ngalendlela ukuthi thothi kuyashisila kanje ijuice ayikho ufuna ukwenza umbhubhudla umoshushukela hawu baba ngimoshushukela ngiyengane yakho kwaphela uthengela ukuthi udle ushukela hayi ukuthi mhlawumbe ngifaka iphunzi mhlawumbe ezuthenga cha ngifake iphunzi ezuthenga ukuthi nami ngiphuze ngehlisa ukushisa nje ubaba bekhomplainela yonke into ngisho into eyibonayo ukuthi ayinasidingo le azasho umaye saphila asifundani ngoba ngiyambothi ubaba wenu unjani endikangihlezi ngithandaza ngisakhula ngithi inkosi mekuthi uma angazi uboya umthatha aqala uma nobaba but mekuthi uma uyohamba aqala emhlabeni ngiyacela ungamthathi ngingasebenzi nginganayo into eyisiko enginayo nangempela kwi-call center lengangiyifunda ngathola umsebenzi on Friday uma wami nje lishukela wakhe wawusuyiyona bese ujovela umama ushukela ejove esiswini noma esinqeni ushukela wakhe ubusungasa control kahle so ngoba upoison inyawo lakhe libola ngiyabuka ukuthi wathi sitshela futhi udokotela waseklinika wasekhaya wathi mengalinquma unyawo lo poison you don't even take like 2 weeks ukuthi destroy ashona nangempela wamtshela udokotela was February 22 emtshela udokotela ngikhohlwa because lento kumina ipheli ihlezi idlale ngathi ifilm ekhanda lami ngoba idate yasiswami nje ekhaya besingebond wakhe uthi uma wayisho wakhe akafuni umuntu ohlwanisa isisu sakhe bekunenye ibond mina ekhaya besingekho baningi besiba u4 kubaba uma siswama 87 nami lo engithi ukhona manje udadewethu ohlala enganyameni behlalela umuntu kodwa efika nje ngokuvakasha yabo because bethanda impilo yokuyiphasa nokugroove yabo nje impilo nje kumnandi ekhaya so le mpilo yenziwa ubaba manje impilo engayazi yabo mengibuya ke ekhaya ke emva kwalo 3 years ke lo ubaba ke naye akhombisa kuba umzala ajabula azathumela umuntu usakayokhipha imali angiphe lo 500 ngithi ngiyabhema sengine arrost full up sengiqala ngimile kahlahle ngisidudla ngigqoka u40 ngiqala ubhemi unga ngigqoka u40 kwaphela mhlawumbe like unyaka ngibhemi unga manje ngigqoka u28 26 14 to 15 years lahlahle ngisidudla bonke igama labantwana ngibiza ngodudla ezidlalisa because I'm big kodwa kuyabonakala ihlathi ngisidudla indaba ukudlala but ama drugs ke hey ngabhema kanjalo ke ama drugs ngangena kanjalo because ngangibuka ukuthi vele uma akasekho ekhaya impilo ishintshile uma mncane naye ucabangelwa la ndingane zakhe emafamu nje impilo yashintsha nje ekhaya kodwa konke ngakubeka uNkulunkulu ngakwathi 2017 ngithi bahlala 2011 benoma mncane 2017 2016 athi mamncane ngithenga upoison ngibulala ubaba angithi emshadweni sesami lo ngithi mina ngoba ngithi sasiba u4 ekhaya washona kuqala ngakasho ngisho umama nobaba so sengisele ngedwa emshadweni umama nobaba so mengibulala ubaba mina angithi ekhaya kulemize u2 kababa umuzi wakababa ifamily house nesikuba umuzi wabo umama nobaba wasemshadweni so ngoba ethi ngibulala ubaba mina ngithi ngizoboshwa mina yena sale nobaba wami iphuzela ugavini uyazi ukuthi akasayinto yalutho yabo so mengibulala ubaba mina ngizosala ngiboshwa yena sale nengane zakhe badle lemize u2 ngamtshela ukuthi hayi mina mamncane ngeke ngikwazi ngisho kuthi ubaba kunjani hayi ukuthi lapha ngangisiza ngalutho kodwa usawumzali wami ngeke ngize ngiyenze leyo nto kwakwenze njani ukuze kufinyelele inkulumo njengalezo ngokuthi ubaba menemali baba sekhona impesheni ngoba besemdala umuntu wa54 meholile ubaba bafuna ukuthi uma mncane olanda ingane zakhe ingane zamncane ezindala afana ngabe ziyasebenza ile ngane zasemakhaya lezi engafuni ukusebenza ezifuna ukuthi zihlale liwele izala nje ziyazala nje uyazi ukudla uma uzothenga yonke into yabo nje uma yonke into ebazi kodwa naye uthi uma kuyayishizilela bambe beqoba noma wabo yonke indawo la uma beqoma khona bahambe ohlala khona abantu engikhuluma ngabo oqala una30 mhlawumbe manje una40 ubonani ngalethi sikhathi befika ekhaya wayena 32 years
uKhumbulani 191 uMasisi 195 lezi ngane umamncane meqoma kulowo muzi uhamba nazo ayohlala khona meqoma kulowo muzi uhamba nazo ayohlala khona so ngoba esehlala nobaba nje nabo sebehlala ekhaya so ufuna ukuthi ubaba methenga igrocer athenge igrocer ukuthi kondleke nezingane zakhe zizele futhi leyo omdala unengane ezu3 lo wesibili umfana nezu2 lo ogcina uneyodwa uyayibona leyo nto nobaba uyabuza ngeze ngondlengane engingazazi ngathi weyami ingane isebathekwini ibhebela ama drugs ngondlane ingane engingazazi bemtshontshela imali nje bemtshontshela medakiwe bentshontshe manje eholile bentshontshe imali nani futhi baba gcine sithatha imali yakhe meholile ayibeke kumunye ubhuti wasekhaya umashonisa futhi babecikwa yilokho ingakho bethi mina ngithenga upoison ngimbulale bamtshela ngathi hayi mina mamncane nje kuthiwa baba okay fine ubenzile wrong bakhe kodwa kusindawo yami le ukuthi ngikwenze yabo uNkulunkulu ozowenza konke lokho ukuthi umuntu memdinga uzomthatha hayi ukuthi abulawe mina isandla sami hayi ngoba ngiyazi ukuthi ukube mhlawumbe ngakwenza lokho mamncane wengahambe emaphoyiseni ngaphela umuntu uyacheckwa meshonile ukuthi ubulawe yini kakuyothola kahle lo muntu udlisiwe something mase yasha ngithi mamncane uthi hayi yona ingane yakhe le yafika nayo lento le amtshela ngathi lutho ngeke ngikwazi buka uNkulunkulu indlela amkhulu ngayo 2016 ubetha ngithenga upoison 2017 mamncane usuku yakho mamncane amingi nje ube xhuma elibeletha abantu abadala idlozi igobongo kanti umuntu positive angabudla amaphilisi usuke eshona 2017 ubaba usayasala uyaphila masiqhubeka sihlala nobaba yazi kwathi ikhamba umamncane eshona ingane zakhe zagoloza ukhamba namanje ngoba ngikhuluma nawe ehleli lapha ekhaya egcikeni owahamba ilo mdala kuphela lo ngithi unengane ezu3 nakhona ngokuthini ubaba uthe eshona ubuzo washona waqhubeka sahlala nobaba ubuzo washona nini 2019 ngesikhathi seCovid meshona ubaba ngila ngashona ngalo ubaba bangifonela ubaba wabulawa yini washawa isiqashi ngensimbi kanti udakiwe ukuthi wophela ngaphakathi unokuthi aye eclinic unayo babona kuyimbobo encane avela asuka eyihlalela ethenga khona uGavini mefika kulomuzi kuthiwa kulomuzi ujwayele ukuhlala endlini la ethenga khona uGavini ngangcoba isibongo ngaleyo la ngithiwa wavela wahlala eceleni kwendlu wathi bamboleka into yongibaza esala ikingubo bemnikeza lo mama lo dayisayo la uGavini shothi methu uyaphuma exoxa ubaba maxa bamqulu kade efikile la uthenga iniphe yodwa akasabuyi bethi bamsheka usethuli ngale eceleni kwendlu emzini yabantu mengibuya mina ngifonela kuthi ubaba kuseshonile ngifika ngibuza wenzani ngithiwa iqashi kulomuzi lo family house umuzi family house uqashesile lezo iqashi mingithi ngiyafika ngoba ngifonelile ngafika seyithuthile same day leli baba ekuthuthule ngalo ukube bese bezwe ngobani shothi angazi noma shothi bona indaba amshaya ngabe babona ukuthi bamlimaze mhlawumbe besaba lokho ukuthi indaba bamlimaze ngathi mhlawumbe uzobabopha kanti sekukhamba kwakhe ashone kubaba kanjalo ke ngisaleke mina mengisala nje ingane zamamncane zibe nalokho ngibona ukuthi okay la zitshela ukuthi okay ngoba bese ngasekho baba noma mncane bashada 2014 bambobhale Home Affairs so bayitshela ukuthi ngoba eseshona nobaba ayithoxashona mawabo sekushona ubaba bayitshela ukuthi imizi le bazothola ishare sahamba sayi high court nosisi womdala mesifika phela besitshela ukuthi ivalue yemizi mihlanganiswa more than 700,000 izothola ke ingane za makoti wesibili kodwa less than 700,000 ngiyabethola lutho nangempela uNkulunkulu uzobothi uNkulunkulu soyenza nempihlolo isukithi 680 value yomuntu yini ingoba uNkulunkulu uyabothi bangena ngendlela engasiyona yabo ngeke ukuthi uma wakho wazi ukuthi lo umkhonyana kaMamkhulu wenu lo uma wakho sezohlala naye nithule nani ngamkhuza uma wenu ukuthi awuma bazosibuka kanjani noma khela nithule nje kanjalo kodwa yayenziwa lento endulo yazi yayisuke yenziwelana ukuthi kungalandwa umuntu ozohlukumeza izingane yes kuyangidida mase kulo muntu futhi ohlukumeza izingane nakhona futhi bona bayenzanga ngendlela yesiko bhutiya izwa leyo bazenzela nje emakhoneni bayijolela ngoba abantu bebizwe ekhaya eMtuba bebizwe umama ugogo zaluma abayanga ukuthi iyohlala phansi ilungiswe nododa bokwama abanye ukuthi awutama ngoba uma kwakumata yena eyutama kuphendula umata yabo igama lithi mata muliphendula utama uzubona nje amagama babefana uma nododa wabo lo ngimshona wasebiza umamncane ukuthi awu woza phela khulunye lento ilungiswe lento ukuthi awu unyenza kanjani lento nizenze phela okay asingabe ukuthi yenziwe but ngendlela yakhona kunemiyalo efanele nibekelwe yona yezwa lonto njengayo lento eshobhuti ukuthi ngoba kusokwenza ukuthi ungafika umuntu ngaphandle ahlukumeze izingane kodwa mase kubo yena umamncane ngithi ngiswele into
kube yena ongcindezelayo hayi kubi mase ahluleke ukuyitshela indoda le ngoba phela indoda isizwa ngayo ngoba phela isihlala naye isilala naye indoda mina nayo izwa wena uyithi hayibo ingane yakho le ngeke ungamngitheni ngane yakho ngane phakathi ba 20 rand kunalokho ayivela athula ngathi udutshuliwe kodwa ezakhe ingane mayifuna something ngikutshela ukuthi ingane yami mina lengithi ngayishiya ekhaya ino 4 months eyengane yakhe sinengane lengane yakhe ngithi 95 yeah inengane elingana neyami nayo eyami umfana ingane yengane yakhe intombazana bengithi mengifikile ekhaya sokuthi lapha ngizovakasha la mhlawumbe iphakathi mhlawumbe ingane ziyafunda seyifunda ugrade R labo bawu2 mengibuka ama uniform lo wami ugqoka ishirt uniform yabo iyellow and brown necathulo ezibrown mengithi ngibuka lo wami ishirt liyellow lokho ngathi iyoke yeqanda eyalo munye yabothi yaka Jem le yalo wami yabothi ayile ifake le icathule yabothi nje ukuhlanganiseli kodwa uyahola nalo wami thiwa le engane yakhe emeholile imali eqoli ifuna esandleni sayo asima imali eqoli enganyami eleqoli lenga eyami lenganyami okay fine inganyami ihlala naye khuliso yena ngoba mina sengisema drugs ina ngithi addicted ship phakathi akusekho ukuthi hayi ngizobuyela ekhaya ngoba ngilento edisho ukuthi musaqala uyitshela ukuthi hayi ngizowa control ama drugs yeah but ngokuya kwesikhathi wona agcine sekucontrol yabo nami ngiqaqala ngithi hayi ngeke ngisaphindele ekhaya kodwa ngoba ngizohlala edropeni ngizoyifunela amatoko ngibuye ngiyibhemele yabo nje ngiphila impilo right yeah kwangenzeka kanjalo agcina sengihlala emgaqweni sengijwayele ukulala phansi kwama bridge ngabuka ukuthi ayibulo 30 rand ngibe ngumosha ngeshelter na indawo yokulala la le mali le ngizoqhubeka ediscafe yayizwa lonto ngaqala ngalala eminyango kanje kanti iqala ngangisayo ngisafika ngibuka ukuthi ayibungizela eminyango engayazi impilo engayazi kulala eminyango ayingeke ngihambe ngeshelter ngahamba yini ukujwayela iwunga ngisho bhuti ukuthi iyasiqeda isibindi no nembeza mina ngifuna aba kunembeza ngisena kodwa isibindi hayi iwunga iyawuqeda inembeza nesibindi ngoba umuntu obheme iwunga akanqeni ukuthi nje la emgaqweni kanje ovela khumbula toilet khona la nje akabi namahloni ukwenza into obheme iwunga akasabi lutho unesibindi ngalendlela le ngoba ngisho ukwenza mase khona maseqalekile ikwenza ukuthi wenze into ngisho nawe mase usubhemile usuyitholile imali wabhema yazi mase uhleli uyibuza ukuthi yibo ngiyenze kanjani lento ukuze kufika ngize yabo indlela isibindi oba naso ngayo ngihlala khona la emawungene mina bhuti lempilo yamawunga ngibonile kakhulu isandla sami nje lesingikhuluma nawe asisebenza ngadubuleka amaphoyisa nawo la maphoyisa ngikhola ukuthi ayise 15 noma menguthi ayise 15 mhlawumbe ayisezoshayisa afika ifuna ukuzohamba nomeshent eqoka iprivate kanti sebeyawazi la emaskana ngithi mina phela ngingakajwayeli kahle hlela nje abantu abadayisayo nani yeah kanti afuna ukuhamba nomuntu odayisa bewajikijele ngamatshe sihlala kephi kojantshi ngala hayi lapha nje sihlala khona manje ngala yeah bebajikijela amaphoyisa ngamatshe kanti izoshawa yithi iphoyisa ekhanda ligunda imbungulu vele likhipha isibhamu yazi ngiyabona isibhamu sibheka kumina but inhliziyo ithi hayi asibhekile ngakwena ngangihlezi phansi kanje yangena la enhlamvu kuze kube imanje nje ngisho ngithi uNkulunkulu mina sho sikhona into asangibekele yona because yayingangishaya la esifubeni ngithule same time ngoba ingaka left nalokho yangishaya nje kwathi into imsipha asivule nje isandla sami sigcinile kanje ngoba ngiphinda futhi manje nje ngoba desikhishwa ama security uzolinyazwa ama security umlenze wami nawo futhi uyinkinga uzubona ukuthi iwunga inosathanism kanjani emva ukuthi ngidubuleke la ngithi kufanele ngihambe ngiyovula icase nje mhlawumbe yona imali engangisiza ngishintsha impilo yami le ngoba ngineshoyo ukuthi ngangeke ngasithola mhlawumbe leso sinqephezelo because ngadubulwa iphoyisa enye into isandla saka left umuntu lo ngeke ngize kuthiwa eSouth Africa lo muntu ubalekile once wanenkinga kulo muntu lo mshado so sekufanele ufanele uhola impesheni noma mhlawumbe nje like something but kuphuma khona into like imali oyithola because bisa sami lesi sifanele sasebenza isharing ngisakwazi ukuyifaka bekuthiwa ngiyashada so but ngokuthi ngiyabhema iwunga isikhathi angisitholi ngibese ngibuka ukuthi we qala phansi ngihambe ebhedlela nani yofunga yibo yonke leyo nto ngibone ngathi isikhathi asikho ngoba kufanele uphathe imali yokubhema yabo yonke leyo nto ngangayilungisa isandla sami sisasebenza namanje ngilinyazwa ama security okay fine sasendaweni yawo kodwa umthetho awusho ukuthi uprasa mengifice endaweni yakhe awungishaya umthetho ukuthi umuntu umnikeza ifine ya 500
ngumfice endaweni yakhe umthetho wakaPrasa nalapho futhi ngangakwazi ukuthi ngisukume ngibavulele icase but ngokuthi siyabhema ubese ubona ngathi isikhathi ngizoyenza kanjani yonke lento izodonsa ifuna ukuthi unake yona ifuna unake ezinye izinto yabo ngoba uzabona ngathi lento izothatha isikhathi eside noma sekufanele ngiye enkantolo ukuthi kufanele uyophanda uzobuya ubhemene yayibona leyo nto ngayekele okay ke fane ecala sithi icala libole mhlawumbe namanje manje ngiqhubeke mhlawumbe ngilungiselele mhlawumbe ngisangakwazi mhlawumbe ukuthi ngisizakale yabo but ngokuthi umuntu usasemankingeni zamahunga nani ayi mina ngikhathele bhutile empilo sengumuntu uzophenduka iscraper nje emahungeni ngafika nginamazinya amaphelele sengisayehla ngamazinya awu4 noma awu5 nakhona wemhlathi ufika umuhle right phele konke ngisho umuntu mefika kusho nje udadewethu bengithi uhlala engane yami ethi yazi ngathi nizalo umama oyedwa nonke ngoba sina sesifana yini asigezi njalo yabo so noma sijuluka ungcono cila sesifana ngempela sonke sesibamnyama ngathi sizalo umama oyedwa uqinisile kwakusho umuntu ebanjwe inkunzi wathi yena sengithi mina khomba umuntu okubambile la wathi abantu bayafana ngempela umuntu ongajwayele ukuza lapha ya uvela ubona ngathi yonke into iyafana kule ndawo yabo manje uthi kunesigameko eseke sakwehlela uyodayisa ngomzimba bengifuna uqale ngaso before uqale phansi nje usikhandela ukukhula kodaba lakho uzugcine manje uthi no man ngiyayinikela ekutheni nami ngiyenza lento le kwenzakalani kwena bhuti yabo lapho ke ilento yokuthi eyiqala ukuthi umngane ama ngithi ngihlala eflatini ngithi ngafikela kuyena ngiyenzela yonke into nani kwahamba isikhathi nami sengibona phela ukuthi akusafana nje ngasekuqalela ngasanginika imali nje ubhemese kumsebenzi kuyena hayi shuthi ngiyabona osister bayayisula bathenga amanzi kwamanzi adayiswa lapha eShumi yabo aboshwe ngeplastic njengesiqede ngiyabona bathenga amanzi osister bayayisula ithende yabo nje bayayisula nobuso lemqala namakhwapha ngiyabuka xa uthi hayibo ngiyabona ukuthi kuyagqebhezwa phela la awumbuzi lo muntu ukuthi ayinje agqoke ngayo ngahlapha uyodayisa hayi ngibabuza sithini bayazi vele ukuthi ngisanda kufika ubona sebebadala bona yabo siwa ukhuleka sihamba nabo bayazi phela mina ngiyayithi ngisafika ngonyuwani musafika phela uyinyama yayizwa leyo nto ngisho nabo emgaqweni laba bengisekhona nje ngihlala ngisho i-hour fast ngathola u300 ngabuyi ngomuntu oyedwa andike ngafika emibilo mina imali isakhona hayi manje emibilo sebethenga ngo30 rand 20 rand ngalesa sikhathi round yo 100 rand yabo muthola umuntu oright use kunenge ngisho 1000 kuya ngomuntu osukumtholile nake endlini ihlale ngayo naxoxa ngayo hayi ngicele ke kulabo sisicane ngithatha phela ngisazi ukuthi ngizoyenza njani yabo ngaphela impilo la ngiyazi andibona abantu bokuqala ngisababona abaphantayo lento yokuqala lapha nani ngangakaze ngiyibone because angithi angakazi ilutho mina ngalempilo ngisafikile nje ngahlala la eMaskani ngibuka lempilo la eMaskani kuphela eyangaphandle edrobheni yokuphanda nani ngakayazi ngibona labo sisike intambama bayilungisiwa ukhululeka sohamba nangempela hayi bengithathe ngilungiswe nami nginika into engizoyiqoka nje kahle kamnandi nokusheqa ubanje 3 cm wami nami benginikeza hayi sambe ngiyophanda kamnandi nangempela mengitshele futhi uqhamuka imoto uyayibingelela yabo umuntu umfense nje ukuze phela yabo abone ukuthi yabo mina yabo indlela engiyiyona umuntu mengibuka yabuthi lengane izothile nje akusiwo umuntu khomuntu ombona ukuthi hayi lokho umfana kuba umqwayisi lo ungambuza mina i-reputation yami nomzimba wami that time ayithi ngisayisidudla so umuntu mengibuka kabuka ukuthi hayibo lengane iyaqwayiza somsebenzini uzabuke ngoba sengiblockis nami phela sengifensa yezwa leyo nto yabona hayi shuthi nayo uyaqwayiza hayi and angifuna uqama ngabhuti hayi imali ngangiyithola because omunye azasho omunye hayi mhlawumbe umunye azathi hayi okay jasone njani sodlula sithetha into yokugqoka ngokuhlezi ngigqoke emfishane ufuna ungisa la ehlala khona ngokuthini uyabona ebusweni umuntu mengibuka ngibukisa ngathi ngumqwayisi yabo but ngokuthi phela thina siyazana naye yabo so ufuna ngiyongena la ehlala khona ngithi soqala siye mall siyothenga into yokugqoka and nje ekahle ngathi nje ngiyintombi yakhe thina kodwa siyazana ukuthi sokhokhelana ekugcineni hawu ngiphande ngiqhubeke ngiqwayise ngijwayela ngithi nami sengiyayihambela ngisaphelezelwa manje ngisahamba nabantu sengiyayihambela ngisho emini sengikwazi ukuyiphantela emini nje mengibonse yanginamali hambe ngiyophanta nangempela ngithola imali nje ngangiyithola kuthi ngelinye ilanga once linyana a day umlungu ulesingaki lapho umgqibelo kuphela inyanga abantu nje badakiwe kugcwele emgaqweni yabo nje uyabona ukuthi imali ikhona qamuka imoto enkulu nje yomlungu enosondo emhlane emhlophe abhreke lo mlungu kumina athi come in ngingena
athi uyaphuza ngithi yathi ufuna nje sangithenge six-pack esavana sirawunde siyaphi siyangithi ngithatha ku Clark Road lapha eMbili mesirawunda siye kephi siye ku Bria Road mesifika ku Bria Road siye kule bar le lapha ekhona ngathi kade ku KFC khona yabo ngathi ngase Bria Center lapha le bezansi KFC lapha KFC command sekuyi like internet cafe siye kule bar lapha ekhona ne Bria Eating House athi ufunani nje uthenga six-pack esavana anike mina imali athi ngehle ngiyothenga mengena la ngaphakathi khona umfana homeline wami engimazela kamasho uhlalaphi la emantombazaneni la aqwayizayo lapha eMbili yabo uyena into emhlalisa lapha ya ukuthi ubhema irock iqhuzu yabo neqhuzu kwabanye labenza beshosho umuntu azashiye kuba yohlala kulona idrugs ngenxa yokuthi ufuna ukubhema irock kubayibiza nge-eat some more because once you tasted never waste ngathi ngalibele uyibhemile irock abantu abanayo imizi abanye namhlanje ngenxa yerock irock once butiwa mune 1000 nje i-hour futhi ayithi awu 30 minutes mkhulu 30 minutes ukuthi nje ubhubhudle 1000 nje liphela yabo lo mfethu lo ngimfica la ibhala ngithi ngiyathenga athi hayi lesa la kuthengele yabo nami ngokumthemba ngithi phela ngakazi ilutho ngeindaba zokuthi idrophen yarojwana nje umuntu uyakwazi usakwenza isiliwe nje uhomlweni yakhe ahambe nento yakhe yizwa leyo nto ekwazi hayibolana hey webhuti angase bangithothi ngitshontshela umuntu mhlawumbe ngiphuma kuyophanda ngishaya ifone khona nje wangidila wathi ngidayisela ifone wahamba wangabuyi wangasekhaya sengimbonela lokushini sethi wabanjwa amaphoyisa waboshwa yabo nje bayagila ekwazi umuntu kumakhelwane yakho inikhule naye idrugs wenza izinto ngoba ethothi wenza into egcineni uyisoli athi uyangithengela ke lo makhelwane wami lo athi kuthiwa hamba uthatha ngale utshwala hamba ngale usho lapho yena uyaphuma eminyango nama ngiyitsheli yabo ngishone ngale athi ngiye ngakhona ufike ngimi angibuke nje ubartender lapha ngemumva sengiyamqalaza lo hayibo akasekho la ibar ngiphume ngaphandle methi ngiyaphuma ngiyaqalaza ngiyaleza fasting ngibuyele emotweni yomlungu ngimthethe cha sikhabelwa umuntu la imali yazi nginikeza yena uthi uyangithengela wangasekhaya yabo umlungu fast niyashaya imoto asiyamkhava futhi washawa ophawini mhlawumbe wajomba noma mhlawumbe wathola indawo mhlawumbe wakutsa ngoba ngathi siyamphila ngemoto lutho athi umlungu ayikhululeka akhiphe enye imali sesiyapha manje kuMbilo Road ibhayi lapha kuMbilo Road yama-Nigeria athi hayi mina imali hamba uthenga into yakho sho futhi uyirelaxele umlungu akanankinga nama ngimbosa unenkinga umuntu ngithenga i-six-pack yamathena ngimphathele iniphu yebholokho hayi ngimphathele nangempela athi suye emzini wakhe ula eBluff hayi nangempela singene emotweni vele siye siyothatha amaklayenti sothi umuntu kusemzini wakho umfazi mhlawumbe akekho omunye mhlawumbe akashadile yabo nje kanti ngalela langa hayibo ngiyabona imoto uthi hayibo lo muntu oqala ngaye ngako Bluff la wabashoyo ungena u-entry manje ikhombo overele manje ibhodi hayi lithu ipotable khombo uthungathi sama ngo freeway noma ngingabazi kahle hle labo freeway kodwa ngiyabona amabhodi abhaliwe isithi thungathi overele King Shaka hayibo ngimbuze abo manje yasenyathela ngayo imoto ikhazini lapho mhlawumbe 11 12 ebusuku nangendlela yasenyathela ngayo imoto uyambona umuntu ukuthi hayi akasekho right mengithi ngiyamkhulumisa ngiyambuza ukuthi where you going ngisho face expression yabo muyile esikoleni yakwazi ukubona ubuso bomuntu ukuthi hayi lo akasekho njengoba kade sisiqayini sisasuka lapha ayinyathela vela ngibuka nje umlungu athi qhubeka inyathela imoto and uyabona seyisilwane ke manje akusasiye yabo indlela iyona ebuseni yabo hayi ngeke angisekho comfortable ngiyabona hayi ngeke yabo manje la mhlawumbe kwenzakala yini inkinga angiyitsheli ukuthi indaba yale mali because mina ngibona umuntu right ekhami yabo ekhiphe enye imali ayihamba uthe ngikhululeke yabo azasho nangesimile athi hayi nayi imali sikhululeke 100 rand mali engekho leyo ayishaya imoto bhuti kanti iyimobeni and lo muntu uneplaza lapha ya ngoba sathi singena yabo indlela esingena ngayo le ndawo siyibuka yonke kanje yamoba nje iroundile yabo ngoba singena uyayibona la ihlwanise khona isikeke khona ngithi seneplaza leli kanje angithi yazi siyahlukanisa ukuhlukanisa uyangitshela ukuthi yabona you how many square meter ekabani uMr Banibani yayibona you how many square meter kaMr Banibani yayibona ngabona ukuthi ohlule umuntu la mhlawumbe uneplaza la sami ngeke abazi kanje bokuqala bala amaplaza la yazi futhi imoto waye mhlawumbe nangokusuka la ngoba sihlela siye point engena nje eyimobeni wangena phakathi nendawo kwazi la isafike saphaka khona kulesigqobo sagesi esisodwa esikhanyayo khona ogandaganda nendawo ebiyeliwe nama-container avaliwe ngithi sebusuku abantu abasebenzi sebusuku shuthi ibona abogandaganda balima nabo moba la emini emeyipaka le moto yakhe ngimbuza ibuthe wena zemzini wakho nje akasakhuluma uthulu udla uthepisi wensimbi
avula icapha so aphuma avule zonke icapha kodwa avula ibhuthi ayivule nje yonke imoto athi hayi ngifuna i-fresh air aphumele ngaphandle indawo eyinhlabathi lesipake kuyona yabo ngoba eyivula imoto eqeda ukuyivula athathe la ngemumva angibonanga sengibona manje ngoba imoto eseyivula ngisekuyakhanya emotweni ngoba eyivula kukhanyisa lo gas door lesixhobo kuneyinsimbi la khona insimbi le yemoto le esuke igobela ngathi u-L angazi noma yoqaqi isondo lemoto noma yani ispanel khona lezo insimbi ezikanjalo khona lezi zama-rail amakhethini kodwa eziqinile kodwa yabothi ezama-rail amakhethini nje khona ikesi lama-drink lamabhodlela amancane yabo lama-drink uyabona lo muntu lo unezinto engaba isikhali kodwa mekuthiwa uhlangana namaphoyisa angakwazi ukuthi kuyikhulumela ukuthi hayi lezi izinto engiyisebenzile yes amathuluzi ngitshela ukuthi wavele wathatha ikesi le-drink lelo alibeka la awaqala ngithatha ifoni yakhe angithi icapha ivulile wabuya zohlala phansi la i-driver seat pressa ifoni pressa asebeyisuka ifoni ayiphose emathangeni amathi angibuki yabo ngoba enginika le phone leyithombe yayibothi ithombe eyishuthe ebusuku ophisi umuntu uyabona le ndawo inhlabathi njengale nhlabathi esikuyona la yabo uvele nomoba kancane yabona nje ukuthi abantu asuke banquma ophisi ebagqiba khona lapha emobeni yabo ngoba ngiphosela ifone uyangibuza ukuthi u500 wami awe maphuti ngavele ngezwe isisu sibila engathi ngiphiso ngiyathola same time ngezwe ngathi ukhakha iliyashisa ngiyamtshela ukuthi yazi ifone imali yakho angeke ngize ngiqambele amanye yabo lo mfana lo ekade ngikhombisa ngisa simjaha umakhelwane wami ngimazela ngasekhaya nginikeze yena wathi uyangithengela cause babeyisa amaphoyisa ebar yabo bedonsa igate benza ngathi kuyavala wathi nopethu wathi ungikhokhelile ngala ngihambe ngithatha ngala utshwala bengithi ngiyothatha utshwala kanti akakhokhanga imali obaleka nayo yabo $100 wakhe anguthatha ngisho ngangisesha nginamali and wakuyena client yokuqala engangisayitholile ebhuti ubona ukuthi akayizwe into engishoyo abuya sele case le drink athi asiphume emotweni ngiphume phela into engizofanele ngiyenze into ayishoyo andlala indwangu phansi akhipha amabhodlela akhe drink awabeke la athathe lezi insimbi zakhe abeke phezulu kwayo le ndwangu le athi iphi imali yami awuzwa wena ufuna ngikwenzeni into ayibona lapho ngimtshengisa ngiyaxolisa lapha ngisakhala ibhuti ngiyamncenga ngimtshela ngiyaxolisa yabo ngoba sihamba la endleleni kade singakawugibeli nje u-freeway kakhulu uyangibuza ukuthi unayo ingane ngiyamtshela ukuthi nginayo ingane engakanani ngithi the time ngangisanda kufika futhi nala edrobheni so ingane yami kwaze ikhahlapha ino-2 years noma 3 years kanje ngimtshela ukuthi nginayo ingane yomfana isancane ngimtshele nje nakhona uNkulunkulu ukuthi wenza ukuthi ngimtshele because yena mase engibuza le mibuzo yakhe iphi imali yami nani ngimtshela ukuthi bhuti imali yakhe angiyithatha ngiyayizwa leyo nto angeke ngize ngiyifihle imali yakho okay fine asenze ibhizinisi mahala ngeke uze ungikhokhele siphesha ngale mali le baleke nalo muntu athi angiyifuni leyo nto ngifuna lo R100 wami loya engibona ayikho lento ngizokwenza njani lo muntu waphela anginayo le mali ayishoyo angikufisa ngempela $100 wakho ubaleke nomuntu engibona akangikholi but uyabona nje lengikhala ngayo ukuthi hayi ngeke ukuthi ukhona and ngiyamtshela ngithi ngiyaphanda uphanda but akusinto engiyenza njalo ngiyenza ngoba ngihluphekile yayizwa leyo nto namphela sengiyayincengela yabo noma ngeke ngisho ukuthi ngiphandele amahunga nani sengizenza nje umuntu ophanda ezifu ngiphandele into esile ngathi mhlawumbe ngiyekhaya nani yabo ngeke ngempela ngifihle imali yakho yayizwa leyo ngithi ngizele ngeenkinga zami phinde futhi ngizokutshontshela yabo hayi agcine sethi hayi okay musho njalo sengizokuyekelela ukuthi ngoba uthe unengane yabo athathe lezi zinto ayiqoqa ayiphindisele emotweni yabo manje sesiyidumisa umuntu asibange sisenza ngisho leyo business le futhi nje yena kahle into sakhe angazi noma ngizothi uNkulunkulu noma yini yena kahle into sakhe mhlawumbe ezongibulala lento ezenza kwabanye ngaphela lezi ithoba ngikhombisa zona yabo uphiswe ngalo ile ndawo le isisu khona ngisho inkabi yabonakala kodwa alikho ikhanda ayikuphiswe ikhanda umlenze uphisi nje kodwa bemzimba ama-parts and uyabona le nhlabathi same nhlabathi yona le yabo yathi imoto seyidumisile sesiphuma-ke la kule ndawo nami sengithandeze ukuthi nje Nkosi angiphilisele emuva lo muntu angiphilisele emuva yabo sesiphuma futhi lezi imoba zakhe ayishaye futhi ibuye futhi imoto ayithi ngokusephoyinti sophumela la yabo ngoba sezophuma la kule ndawo esizophumela kuyona umgaqa ngithi la indlela le ngathi izulu yangene kuyona le inhlabathi ngenele emobeni nala ngaphesha khona indlela le ngenela ngala indlela ke kumnyama nje isaqala uyibuka wathi next time mengiphinde ngifice emgaqweni angifuni ukuphinde ngibone uqwayisa mengaphinde ngifice emgaqweni siyongena ngala next time ngeke singene ngala awusuke eshaya imoto ebuya wangehlisa kephi
kumo road eBP kodwa ngaphesheya eduze kwebar hey buti ngasi ngehle emotweni ngase ngikhohlwa leyo 6 pack esapha ngoba ngizengifisa nje ukuphuma emotweni yakhe lo muntu ngiqala nje ngibona ukuthi awe mase singenile eThekwini izwila yaqala khona ukukhule because ngabe ukuthi eyibula lo muntu kube bengibulala ngobe ngikhombisa peace labantu ulimi khona ngisho isithombe esinolimi selinanenhlabathi ngicathi uthwele lo muntu lo kodwa abantu exakayo umlungu hawu abelungu bathwele strong abelungu hey nani yakaba bengakwazi ke mina ukuthi abelungu bayathwala awu ngitsheje uyahluthiswa ibuya amantombazane mhlawumbe ngoba eqwayiza because indlela akhuluma ngayo ukuthi ngiphinde ngifice lemgaqweni uyobona yayibona yonke sengibuka ukuthi washo lo muntu mhlawumbe uyabanyanya abaqwazi mhlawumbe komuntu mhlawumbe kwamgila yabo khona futhi nomunye kwangithatha ngisemathuneni la Embilo mathuneni asembilo awusho lona wayedumile ukuthi wayenokuthatha amantombazane wasemathuneni yebo kurasta uyirasta ukushaya buti akubuza ukuthi uqwayizelani akushaye yabo amatshe la amancane thothi itshe mhlawumbe libhala igama lomuntu akuqhofoze ngale ekhanda uqwayizelani ngiyahlupheka ngifuna imali yokudla yini ungenze enye mhlawumbe wenza ama-washing nani iyona ndlela mengibona ukuthi akushaye buti hayibo khona nganje ayishawa iphula ingalo zo2 mina ngaba nenhlanhla lapho ukuthi kanti khona abanye shoot nje vele lapha embili emathuneni akhona nje abantu bayazi ukuthi nje abazolalelana khona yabo kanti khona abanye nabo bazongena la emathuneni ngasizwe yilokho mina ngapho mase ngiphuma ngemoto yalabo abanye kuloko saqala nje sigijimisana imoto esangiroundisa lapho unommesi ongakanani ukhalakhala wommesi abantu babetha ngiyocupha ngamakhamera khona lapho lo muntu bekhala ukuthi bahlukumezile kakhulu yibo ubeyinkinga lo muntu bhuti ubeyinkinga intombazane yathola nje iphephuli ebusweni ubona umuntu base sehlaka kakhulu eIcini engathi uphephule lento ngayibona ngamehlami ulimi ulikhishiwe namehlo kopolotiwe seluphiso omncane yabosho ukuthi bemdonsa ulimi mekushiwo kuthiwa lento wazanye ithatha urasta robot lapha emgaqweni phezulu ugcina ukubonakala kodwa sitholakala isishonile ngakusasa nje izinto ezinjengalezo kuye kuthini kuwe mhlawumbe usukukhona lapha ebusinessini mawuzo kuthiwa kwenzeka ukuthi izolo suke siyabona nje mina ngifuna uqamba ngabhuti phela uyazi impela usukuyitshela ukuthi kwenzakalile but ngokuthi kufanele ngiyitholile le mali yabo ngeke ngize ngingayi kuyophatha khona uyathuka ngoba khona indoda yenyoka futhi khona nje lengane kuthiwa uslim manje sihamba ngenduku yena kwamthatha 99 uyakuthatha sikhona ubhuti wakho ufuna intombazane mina ngamnqaba ukuthi ngangisengizwile ngawutsho yabo nje mina bhuti ngoba ngisho ngithi uNkulunkulu kumina uhleze emkhulu ngaso sonke isikhathi ingakho ngisho ngithi bathe ungene ngibuthakathaka ngazange ngiphinana amandla ukuthi ngiphume kule mpilo because sengikhathele yonke into engicela uyangenzela kodwa manje le yesima ungene angazini beyidelay angisho ukuthi ngeke azangenzela kodwa manje iyadelay yona ngazi kanjani ngoba mhlawumbe mina ngibuthakathaka kakhulu angazi bhuti ngikutshela ukuthi lo bhuti lo wathatha uSli yabo wayekade iqale kumina wezwa ukuthi unobhuti wakho ufuna intombi naye nganisezizwile vele ngaye kanti uthi uSli yena wayengakezwa umthatha uyakuthatha akusemzini wakhe kufika lapha athi uyezwe ubhuti wakhe iba ready yabo wakutshela ukuthi athi ungathuki mevula umnyango yabo mevula umnyango qhamuka uheleke lwenyoka liyakuzungeza kanje hayi ukuthi mhlawumbe izokuluma cha futhi yona nje mhlawumbe naye erelease ngayo ukuze ibe right emva kwalokho ikudedele mase yakunika lo 3000 yakho 4000 yabo kodwa nje mina ngamnqaba nje lo because ngangibuka ukuthi uSli hayi lona kuthiwa ebusuku wayesenokukhala ahambisa kwenyoka kuyimanje uhamba ngeinduku nje akakwazi ukuhamba uphukele indawo ashayiswe imoto lo abhuti asazi noma wayethwele noma kanjani behlezi yabona nje abantu abaningi abanenkinga nje bafika lapha embili befuna ukuthi amantombazana ngazi bese ufuna ukwabulala noma yini because ngaleso sikhathi ngangisaphanta nami yabo lo bhuti lo mefika behamba ngefortune ngathi ufuna kuba gold mefikile lo bhuti lo qala round rafika kusakhanya futhi hayi nomsuke sa-check-a yini into zakusuke sambhekele ukuthi ayithola amsense ona lento abayifuna futhi suke samtshela into zakhe ngoba nje wa-round isikhathi eside weza kumina ngamtshela ngathi hayi ngi-right esisuke emzini wakhe ngathi hayi ngi-right mina nayo ilodge ngifuna sambe because wena ngizwile ngaye yabo ukhona mhlawumbe umuntu eneke nathi nisebhizinisini naye nithothi niyaqwayiza wathathwa wangaphinde nambona kuze kube namhlanje bhuti baningi osisi sebehambile kanjani omunye atholakala esethule senjengalo ngalo wakopoloto amehlo intombazane ekhaladi sasiphatha naye
yatholakala ekuseni ngo-4 umzimba wangathi skin sakhe siphephule yeah ulimi uyabona kade lidonswa amehlo nje akopolota ivimbo khona igazi nje la kulezi indawo uyabona sekushone phakathi akusekho lutho la ulimi uyabona nje umuntu futhi ufihluku mhlambe emkinye ngoba ephele sephephule kanje kodwa nje uyabona ukuthi ufisihluku and akagqokile ukuthi ubemrape lo muntu ode emthathile yabo and make sure wagcina ethathwe ileli rasta lelisishoyo manje abantu uma sikhuluma sibaqwashisa ngezinto ezinjengalezi baye bethethe izitori ezikhandayo ungathini ngumuntu onjalo ngizoqambelana manga bhuti because angitholi lutho ngoba sikhuluma nje nawe kanje sengizoqambela amanga ngoba ngizothola ngiqambela amanga angithi abantu ngokomthetho bayazi ukuthi yonke lento izifike lapha isuka lapha emumva umuntu eqala idakamizwa yes eyitshela ukuthi uzoyicontrol idakamizwa zigcina eyicontrola yena bese ke zimenzisa angithi nje ama lento uyibuka ikudena uyitshela ukuthi nje kunomuntu ovela aphuma endlini kuthi uyoqwayiza kanti hayibo uphuma endlini engathi usebenza emajardini khona nje usise ophandayo manje ke uphume ngathi ngimbuza uthe ingane yakhe yodwa ya grade nje lesonto leli uthi lokho yaqala ukufunda yona endala zonke ingane zakho uyifundiswe ngemayoqwayiza so senyambuza ngithi mina hawo ingane zakho uthini muphuma uthi uyitsho usebenza emajardini ingane yakhe yokuqala uca ngoba ino 21 years should all this 21 years uzathi uma usebenza emajardini ayikho umuntu ophuma ekhaya asiyoqwayiza ngisho laba bangayibhemi unga abaqwayiza akekho sure ukuthi ngiyoqwayiza uphuma nje asayi ngisebenza emajardini ekugcineni idakamizwa izona ezumbulalazo imfethu kakhulu thina sicala udokotela sidana amaphoyisa umuntu akutshela athi une certificate nama diplomas nama degrees kodwa sihleli nabo lapha sibhema nabo yini iwunga bhuti ingakho isho lento inesatanism into esibhemayo thina imbobo yongena ingangale ndawo yonke le kodwa yokuphuma ingangomgodo wentuthwana ngoba ngithi nesatanism lento bhuti iwunga once wayiqala mase kufanele kuyiyeke ukuthi ubona ngathi uzofa ukhohlwa ukuthi ayikho into drugs ongathi uma ubhema okay fine ine arrosto kodwa arrosto kwazi wabulala umuntu mune medication yakhona nje ungaphuma edrugsini kodwa ngokuthi ine satanism ibulala ngisho imiqondo yethu lento mentality ezinto esicabanga ngayo uyibona ngathi hayi ngiphume ungene ngizofa sobulawa earrosto kanti ayikho leyo nto ngithi yini lapho usathana ufuna siyibone siweak sibuthakatha ukuthi hayi ngiyasaba ngizoshona yayibona leyo nto mengayekela ukubhema kanti lapho thina siyibulala yabo nje especially thina esijovayo but manje siyafa kunesifo esikhona sasithola nje kade kuthola khona indawo ekuthiwa TB HIV laba basilethela imijovo uzubona nje lento esisasanezimo sisilethela ngisho imijovo ukuthi sijove ngobani lento bafuna ukuthi siqhubeke sife isizwe sakithi sife yabo khona isifo but sasithola kade kuthola 250 ka TB HIV ekuthiwa hepatitis ino B ino A hepatitis B hepatitis A uB kufana njenge HIV ne AIDS uB kusuke kusayi HIV shuthi mase sewu hepatitis A so sekufana ukuthi umuntu one AIDS into obona ukuthi ngekisalapheka amancane amathuba nayo ke lesifo sinjalo and umkhulu 3 days mesikuphethe ilisibindi ishaya isibindi and once washaya isibindi umqondo uyahamba ngixake komunye vela be traumatized nje athula ngakhuluma yini ngithi isibindi inqondo yakhe ayisasengi inqondo nje once wathinta isibindi inqondo ngeke izifunction kahle ngikhuluma nawe nje Thangi kade sincwaba uza kwenza intombazana omunye izolo khona omunye ade ngcwaba khona ongakancwaba futhi unani unani ukhona lapha behambele bemncwaba bengingekho futhi bengizophanda ngasiphi isikhathi engitshela ukuthi ungangisho ubuka nje kushona intombazana nje ngathi siphila nayo kodwa ngikwazanga ukuthi ngiyoyincwaba ngoba ngiyabuza ngizobhemana ngibuye yabo ngifane ngihambe ngiyophanda ayikho umuntu ozongibhemisa uthi khona umunye osefridge khona omunye nje ngikhuluma nawo lokho kube udokotela wami uzama ubezazi lo ukuthi unalesifo lesi ewadla amaphilisi abuye ngawadla buye ngawadla iyonto emlimazile aphinde futhi washawa iTB iRock lento ukuthi iRock umuntu khona yabo nepipe ipipe ukuthi bayabolekisa ngayo iTB clears bekutshentshe ibhedlela ukuthi ithelana kakhulu ekseni yabo nje ekseni into neTB nje bowazi ukuthi avoid ufake imask uyabolekisa ngepipe nesekuseni umuntu ofuna ukubhema uyamboleka ngeke ngakushaya lapha iTB ogulayo okhohlelayo uyamnika ipipe lakho uyabhema siyabhema sonke siyasherisha
egcineni usuyascratcha le scratch sakhona athi bebhema ngaso uyasibhema iscratch sisodwa nje sithanda isibhi ingakakuba lo ma James la kade abamlomo yabantu leminingi kade uyiboleka ingakho irock ngathi ngaba nepipe lakho nami ngibe nelami ngoba iyabulala iTB yayi kancane so lo muntu bene TB hepatitis plus kuba positive ukusherisha imjovo akekho ngathi uyajova lapha ungathi akanayo ingculazi lezi batshela mina ngiyabatshela into straight ngithi ngeke uthathe umjovo wami mina ngidla amaphilisi ama-ARVs untshothona ingculazi athi ngiwashile ngithi amanzi awawasha amanzi ibacteria isuke ihleli lapha enalitini once wawufaka umjovo kwenu nayo ibacteria izongena kwenu yezwa lo ke ungasho ngiyabatshela mina ngibanika umjovo ngithi ngiyayigulela mina senamade ngaguthi sothi omunye uyazazi akaguthi kuneyingane lapha zabafana ezincane ejovayo thothi ingane ayikazilayo nomuntu isayibhaji kodwa isi-positive yini ngokujova baningi abaphethe abathola ingculaza ngokujova khona nje ingane ezincane eyibo ingane lapha ino-22 20 age isijova nazo lapha hayi bese bejova nethiki hayi uvala-ke lo hayi keep his quality hayi bebona imba ikomini into engekho iqoqo lesilonda sengathi ngoba la nginalo maka lo mncane sengizothi imba ikomi le babona inune engekho baze bathi ingoba sibhema ithiki izivula amehlo ukuthi ungathi into okufanele uyibone nge-microscope wena unje uthi uyibona ngamehlo enyama kanje ngoba phela umzimba unama-bacteria vele afanele ukuthi abe khona yayizwa leyo nto ukuze uphile ngawo bese kuba khona ama-germs leyo engafanele ukuthi ibe semzimbeni womuntu ngeke ungitshele ukuthi wena uzothi unama-germs emzimbeni wakho uNkulunkulu akudala umzimba womuntu uba nama-bacteria so mama wami uthi abachazela abafethu hhayi abezwa kufanele ukuzwe lokho akutshela yena nimba ikomi la ibonayo ubonisa hayi ukwakhuluma masiqala nesifo sokujova isona lesi ngisi-hepatitis leli sibulala abafethu kakhulu 3 days mkhulu ebhutile sasifo sidila nesibindi shuthi yikho befaka ngaka kulezi zinto manje inkinga namaphilisi akhona yabiza icontainer engaka enamaphilisi awu-30 le endengaku 12,500 le emfishane engaka iwu-5,000 so uthola buthina u-17,500 sokuyekela iphelisa lesifo adliwa njengawe-TB nawo 6 months mekuthi emva 6 months awakabi right mphinde be-83 months ngaphezulu yabo bona basilethele mhlawumbe kangaka hayi mina ngathi ngi-check-a lesifo ngangingenaso kodwa-ke ngingazi-ke manje ukuthi mhlawumbe anginaso noma nginaso kodwa nje ngigcina ukucheck kathi sesethole u-250 ka-TB HIV bathi anginaso buti umuntu bezokulethela amaphilisi kule nyanga elandelayo noma 3 months kuphela lo munye 3 months uthi uzowenze njani ngoba phela 17,500 ofunakalayo ukuze lesifo silapheke kwena emzimbeni ayabiza amaphilisi akhona and angiphindanga wabona ndawo yini emele yenziwe abazali ukuvikela iy'ngane zabo kule zidakamizwa yikhona yabo buti angifuni uqamba amanga once umuntu abasestagini wakhula umzali kuba nzima ukuthi ingane ayicontrol ngoba isuke isingenza noma yini ifuna ukuyenza uyazi ezinye izinqemela ukudela amakhaya umuntu befuna ukuyiphatha mina ngingasho ukuthi into engasiza i-environment nayo into ukuthi ingane ukhulume nayo ungabe umzala lo wena ingane engakwazi ukukhuluma nawe ikusabe yayizwa leyo nto ingane ifuna ukubuza cela ukubuza kuthiwa mhlawumbe nje ngiyabhema ikhona inkinga ingane ichazele into yabo ukuthi ukubhema kukho right mntanami yabo hhayi ingane isabe ukubuza into yabo wemama engimisa uma imfana endleleni kwenzakala ngoba phela awuvesane ukhulu uzazi zonke lezo zinto uyifunda that time ukhulu kodwa uma uzoyifundiswa abangani nasabantu besemaceleni ngeke uzoyifunde ngendlela e-right lapho kodwa uma uzofundiswa umzali wakho uqobo akuthathise as umngani khulume yonke into nengane yakho lapho angibona ukuthi lapho ingane ngazi iye weni iqhubeka ibhema ama-drugs uyitshela ukuthi mntanami yabo buka abantu ababhemayo ukuthi baphelelaphi yabo akusiyona impilo le yayizwa loo nto ungayibuyiseli busibanibani yabo usibanibani mhlawumbe fangabe ummeli kodwa abuka namhlanje fangabe udokotela fangabe abuka namhlanje uma ukhuluma nengane angiboni mina ukuthi enye into yonto eshaya abazali le ukuthi afuna ukuba strict too much omunye ingane nje ifuna ukukhuluma naye ibuza izinto othi iyasaba igcela ibuza kubangani abangani-ke abanye kunomngani othola ukuthi uhleli njalo ifuna ukucindezele kubona uphansi yabo uzokutshela into ey'bhedayo-ke lowo akutshela ukuthi ayibo umakho udlala ngawe noma yibo ku-right lapho ukubhema ugwayi ukubhema mhlawumbe ushaya u-2 pool kuphela ungadluli ku-2 pool kanti lo 2 pool ngakusasa uzoba u-4 pool 4 pool uzoba u-6 kanti kube uyakhuluma nomzali wakho ngaba yikho yonke nje abazali nomalume
ababhema phambi kwey'ngane ey'ncane ungathini ubona? Yabo nje it's a bad influence leyo lento okuthuma ingane ugwayi esitolo. Ngiyengibona usisi wami nami ngisekhaya thola ukuthi angithi mina ngithatha ngalo mqondo wami okubhema ukuthi hayi vele ngobuyazi ukuthi ngiyabhema. Ngithi ngisele plastic wami emjovo lapho. Lapho sisi wami vele ngibona ihla ngibuka ngani and akakhulumi phambi kwayo ingane vele asiqhulu ngehlo engibone ukuthi isishubile. Wangitshela kwakodwa and angiphindanga. Wathi uyinika siphi isifundo ingane 2 more plastic bakho bemjovo. Ukuthi ku right ukujova. Uzothuma ingane usayikulandela umjovo uthuma ingane ukuthenga ugwayi. Ngabona ukuthi uqinisile ngempela. Because ngizomenza ukuthi naye uzofuna ukubona kanti uma shithi ngoba yenza into futhi right yayizwa lonto. Ngaphela ngithuma ingane into izobona ukuthi right menze umuntu omdala. Ngagcina ngici ukuthi angidlulise iplastic wami umjovo uthi wakuthula fanele ngisukume ngiyithathele mina. Wathi ukuthi nokubheka phambi kwengane ugwayi ungayenzi leyo nto ngoba izoyitshela ukuthi into right leyo. Wenza uphafuza nje phambi kwengane. Ngabona futhi nami uqinisile ngempela mina sengithatha bothi nesibhemi ungakumqondo yethu ngathi imile. Asihlukile nomuntu osejele ngoba umuntu mekade ebhema mase sengasabhemi ngakho uzobona abanye abantu ukuthi uhlala 3 years engabhemi aphinde abuyele futhi sekungenini akanaso start sempilo ukuthi ngizothi ngizoqalaphi. Yabo thina sibhema imqondo yethu bhuti mekuthiwa ngiyayela manje ukubhema. Umuntu oyekubhema ngathi ngathola i-counseling abe nje nomuntu ozomsiza like umcathulisa uthi okay yabo manje usuyekile ukubhema usumuntu right yeah uvuka namhlanje mhlawumbe uyofuna umsebenzi yabo enza kanje namhlanje because wena ubesana ubona ngathi angizazi ngizokwenzani vele uyibona ubhoreka yabo ngoba na uzazi ukuthi uzophuma uqale ngapi ngoba usuyekile ukubhema. Ilapho la usukhumbula khona abangani abadala ukuthi ngene ngami ngihlaya nabo because la ngiyabhoreka anginaso isithathu ukuthi ngizoqala ngenze ngakho ngithi uma usuyekile ukubhema ngathi ungaba ne like counseling no dokotela bengqondo umuntu ozokhuluma naye uxoxe naye umtshela ukuthi okay wena ngoba usuyekile ukubhema ke ufisa nje into ecabanga nje manje lapho ngase uyihlelile ngempilo ukuze lo mqondo wakho uhlakazeke ngoba umqondo wethu manje afuna ngeke ngidlale ngawo. Mina ngiyicabanga nje ngiyengayekela ukubhema ngiye rehab emva kokushona ngoba bayithi baphuma imali yamapolisa baba seswama ngise rehab. Yazi futhi ngathi ngibuye rehab ngahlala 2 months rehab sengiclean sengi-right ngo-day 1 ngibuyile ngabuya ngeza la eMaskandi. Ngobani ngiyafika ekhaya ngiyahlala ngibele ngibhemana nogwayi ngize ngiyabhoreka ngibona into engiyenzayo ukuthi ngizothi start sempilo yami ngizoyenzani manje yayibona leyo nto futhi lento iyajovana ugcina iyakujova lempilo. Ngakho ngithi ngathi ungaba nodokotela ngisho wengqondo bhuti umuntu ozokhuluma naye nje akululeke nawe akuvula umqondo like akubrainstorm like ama-ideas ukuthi okay yabo ngabe ungasabhemi manje mhlawumbe zama mhlawumbe uyidayisele yabo mhlawumbe othi izinto zokudayisa yayizwa lento la start sakho leso ukwenza udayisa lapha edrobheni noma elokishini yabo nje but umuntu akunikeze ama-tips ukuthi okay yabo ngoba ungasabhemi enza kanje ngoba nje ngathi kwathiwa umuntu ozokucathulisa. Yazi kunomfana oke wafika la obesehlale 9 months engabhemi ababukeli be-MPTV1 bamthengela izinto zokudayisa bamnika imali uwiswe yiyona leyo nto yambuyisele ey'dakamizweni. Ungathini entweni enjengaleyo? 9 months engabhemi wafika lapha washo emphakathini thakasabhemi i-MPTV1 ama-followers afaka imali amthengela izinto zokudayisa athi uyafuna ukuyithenga amnika nemali yokuthi nje ahlome nje ngayo uyadayisa ngapho unemali yakhe ephaketheni iyona umthatha yambuyisele ey'dakamizweni. Entweni enjengaleyo sithini njengomphakathi sina? Ngithi ilento engisho ngithi ngathi ungaba nomuntu ozokusiza like i-guidance yakho. Usehlale 9 months engabhemi ngaphandle kwethu thina sesithi siyamlekelela-ke manje ukuthi akashintshe impilo. Futhi ngitshela abantu abano-3 years ayithi ngizwile ngithe mina umuntu eseno-3 years eyekile ukubhema kodwa athemtheka abuyele mncane u-9 months futhi umuntu eyekile iwunga lowo muntu usanokuhala langazelela ngoba kuthi iwunga futhi inosathanism lento. Once wayiqala iwunga ngathi ungaba umuntu othi usuyiyekile futhi uxhumane noNkulunkulu umuntu oyichithela isikhathi esiningi ngenkonzo umuntu okholwayo umxhumanisa noJehova ngoba umuntu uzophila nje wena nje ngaphandle kwaJehova hayi uyakudonsa usathana ubuyele khona wenza ngayo yonke indlela kuthola ukuthi umuntu useyiphuzela utshwala yazi uzothi sematshwaleni avela khayele nje ukuthi athi ngizobhema irock once wabhema irock usuyimoshi ngoba ithi irock wenza ube high uzofuna into ezomkhama down into ezokukhama down ungenza ukuthi umuntu alala ngithi irock wenza usungalali ube high ube active
usecekile ke wathi uphuzile utshwala kade simaklabheni wathi hayi athi ngizobheka amaphara kancane yabo ngizowabingelele ngoba phela sengitaphe nginonyaka ngingasabhemi yabo afika shaya iqhuzu la le rock iqhuzu vela na arrost ayibone sehayi kakhulu noma athi abashaya namhlanje iqhuzu ahambe phela me 3 days aphinda abuya azoshaya iqhuzu futhi phinde phela lapha isonto abuya azoshaya iqhuzu yabo ukuthi buya lapha kwe6 noma 7 ngikasashaya lo iqhuzu ngoba uzolizo selimenza ukuthi abe high kakhulu uzofuna i-down iwunga akekho umuntu ongazi Thiki bahlalisa ngisho o 10 days bengalala ithiki ayi mangengeza ayithiki ngiyayisaba buti mina ngayingahlanganiswa irock ifakwa icocaine amanzi lawa adayiswayo no bicarbonate of soda mekuphekwa irock thatha icocaine thatha into encane inch yebicarb namanzi lawa yini bicarb lento kwenza amagwinya yokubhaka bicarbonate of soda lento le basephepheni ifana njengothatha boyithatha reclaim ifana nayo nephepheni njalo ke green kodwa kufakwa nayo mekuphekwa irock icocaine nje ingakho abanye abantu irock so icocaine incane irock yakhe iyabheda fanele icocaine ibe high into othi uyidonsa ulimi ulizwe liba ndikindiki lube nam leyo rock isuke i-right kodwa icocaine noma uthi uyisika ngerazor fanele ithi qha ingathi fushu ingathi impuphu nje like so nje ngeke nje ukuthi uzobhema irock nje ulibe uthi hayi mina ngangisayibhemi sengiyekile ingakho ngithi muyekeliwe ngathi ngabe umuntu oxhumana noNkulunkulu uzitshele nje ukuthi wena impilo yokuthi uzofuna notshwala nje nani ngibirecommend ngoba ngisho ugwayi ngathi nje ngabe umuntu nje oyekela into enentuthu phakathi mekuthiwa uyaphuma kule mpilo ukulala kwakho kokuqala nomuntu uyodayisa umzimba mawungachazela umuntu wenza into ongazi uyicabanga empilweni yakho feeling kwakunjani the first day yabo nje kokuqala ukulala nomuntu ongamthandi webhuti imizwa nje usucabanga ukuthi ngobani ufuna imali lo ifuna imizwa kuba ngathi lo muntu uyakudlwengula straight ngoba phela uenjoy lutho yabo umuntu ulala nomuntu uyazi ukuthi munemizwa yakhe now uyam-enjoy into enzayo but mungenayo imizwa yakhe lo muntu ufana nokuthi nje uyagrape so wena umqondo wakho uzosuyitshela ukuthini okay ngoba ngifuna le mali yakhe yabo kufanele ngibekezele yabo ayikho into ozoyenza ngoba phela uqalekile kufanele kuyobhema ngikutshela ngiboshwe ngibanjwa kule sihlala ngithi phela ngoba sengiqwayisa namaphoyisa ayabophana kuthiwa ukuthi ibhuti ngiyabo ukuthi ulehlala ngibhemile kahle 11 ekuseni so ngitholetha khona ngigcwa amasimba umzimba wonke ngenze ukuthi amaphoyisa angangibambe ukuthi bayasondela bayangibamba nami ngiyasondela ngifuna ukumbamba kuqala ngeke lapha azangibambe ngoba sengigcwa amasimba umzimba wonke madoda abangidedelanga benani kaphuma ngizokwenza njani kulesihlanu ngiyoshawa eArost hayibo ngeke kodedelo Monday ngaphuma ngawo lesihlanu kuphela ngisho 30 minutes athi mteteleni lo munye yambona nana empilo abanga athi bala into ezongisiza into endakhona futhi engayibona khona la amabonge lento yokuthi uma umuntu ezothenga ungawaxwayisa wathina ama viewers eMPTV wanathengayo ngalento ukuthi umuntu ayithole sentshontshelwa njengoba uthi nje unokuhlaba ifoni uthi akwentshontshela wallet yabo nje lento yokuthatha intombazane uyisemzini wakho hayi ukhona nokwamgila hayibo bhuti ngibaqedile ama laptop amafoni uthi uyafika omunye unamagolide lapha agcwele isitsha uvela into uvela ucaphune kusale ngabonakala nanokuthi kuthintiwe lapha indlela yabo nje and abantu abajwayele ukuthenga isikhathi esiningi labo lethola ukuthi uneyimali uyabhoreka akazi usuzenzani imali yayizwa leyo nto so uthi ilento bengaphuzi isikhathi esiningi bathi amaqezi lento ukuthi akaphuza kana into like ayenzayo nemkhipha busy yabo so uthi uyafika lapho ke into ayithanda nje amantombazane once walala nje noma mhlawumbe yabona isikhathi seyogezwa kusenze kulungisela ukhanjo yabona la time ese-bathroom ebhizi libele yilungisa wena la uyapakisha mina ngenza short mengiyophatha ngiba nesikhwama umbhegana hayi futhi angifuna umbhegana omncane ngifuna umbhegana nje tezwa wathi mengifake laptop ingabonakali ngeke ungifune ukungivulisa isikhwama sami yayizwa leyo nto esami phela isikhwama lesi mina nawe size ngebhizinisi la
isikhwama sami lesi lapho sekukhona laptop yakho la yabo amafoni angisaphathi khona omunye nje wasimlungu loya wayidakwe buti ngabe ungathatha i-tax imeter tax yezo engayimisa endleleni phambi kwale Nelson Mandela abantu phambi kwase King Edward lo mlungu wayehlala lapho kwelinye iflat buti indlela idawe ngayo sashaya around yodwa vela lilale lo mlungu tshela ukuthi ngaphuma nezikhwama mhlawumbe eziwu-3 lezi enkuzo Nike ngilayisha ipopo kwesisodwa ama-jackets kwesisodwa ama-appliances agesi o-micro yoketela ayina u-toaster kanti ngizothi ngisaphuma nayo i-meter tax so ngibuya nge-meter tax khona mfethu wayeyiphala ngalesa sikhathi owayidrayiva ama-tax kwakusiwa umreva ngisuke ngibuya nomreva ngequantum ngihambe nokhiye bakho ubhuti lo oyindlu so ngibuya kamnandi ngivula ugate akho security la sinyuka siye phezulu ngivula umnyango qale ngingene mina ngibona so usalele umuntu esikisa-ke emidakwe once wacosha hawu zwi phansi emthwalo hawu zwi ngisebhuti siqoqa yonke into sikhiphe iplasma wena siqaqa seyiyonke impahla engayithatha kulowa muzi walwa muntu yakhipha mhlawumbe like 24,000 sesidayisile yonke into oma ngibakhathelanga sengibahlukanisela-ke ngoba bebawuthiwa babehamba no-driver babeyiqubulisa iy'mpahla siyifake emotweni yabo manje awucabangi ukuthi labantu abanokuthatha abaqwayizi beyobabulala izinto ey'njengalezo ey'suke kade ibadenile ikona vele bhuti angifuni uqamba amanga yabo nami ngize ngitshontshe nje ingobani ngabe ukuthi mengingatshontshe kuyafana sibuye ufuyele into ongayazi angithi abantu bayifenta abangayazi athathwe indoda athi indoda ngifuna ifoni yami sothi akaze ayithathe ngempela ifoni yathathwa omunye umqwayizi khona intombazane ey'khaladi nje yathathele omunye ubhuti wasemlazi imali yango-36,000 lo bhuti wavele wathi ufuna iphenti layo nentombazane izokhipha 1,000 nangempela amantombazane emibili alikhipha iphenti leyo ntombazane ikhona manje ngidlule nje nangala eyikhumula bhuti ihambe enquname memeza athi mina ngithatha 36,000 emlazi kanje ushuthi umfana wavela womhlanyisa straight wamsebenza nje wacela iphenti lakho umfana uthi ngicela uzongitholela iphenti lakhe inali 1,000 babuya nalo labaqwayizi abanye abahlala nayo phela kufana njengathi nathi sibuyaliswa abafethu laba bonke ababamba inkunzi bampintshwa yibone labesihlana babanye nami ngifuna uqama ngeke qhamuka umuntu ethi nali 1,000 egele ngiba nje mhlawumbe umuntu ebegqoke kanje thothi ngimbonile lo muntu umuntu engimaziyo ngizomkhoma ngithi sente kodwa engaboni ukuthi yabo hayi mina bhutini ngifuna uqaba amanga hayi ngiyacebana mina hayi ngiyakuceba nje kodwa manje futhi ngiceba sente angifuni phela nabo bengibone labesihlala nabo ngoba bazothi ngisigwegwe kodwa nje hayi ngiyacebana nje angidlali nje ngengane khona nje amatopiya la babi nabo bayayibuka lento le siyina yakutshela asishileka hayi asishileka le hayi kodwa nje umuntu owenza into ebhedayo hayi awuqondisa umuntu hayi no man ayi cause nami ngabuka ukuthi okay fine ngiyabhema ama-drugs mina ngizolibele ngizenza ungcwele ngingawuqondisa omunye abantu bebewuqondisa ukuthi ngiyayibona into siyabheda le kodwa ngiqhubeke nje ngithule hayibo nami ngizokwenza abakwenzayo akaze nikwenzeka isikhathi mhlawumpe-ke sithi usuhambile wafika umuntu wamgila bese kuthiwa mhlawumpe useyakufuna ngempela ukufuna uthule yabona ngithi sathatha impahla yabo 24,000 endlini yakhe ngokuthi uthi wayidakiwe akangibonanga kahle usuke ebuye kwesibili usuke ngithatha kodwa ibhizinisi sayenzela khona emotweni yakhe safuna indawo saphakathi futhi nje wabona usenesibindi ngiyabona nje ukuthi akangiboni phela bhuti ngoba nje umuntu uyakwazi ukumbona i-face expression yakhe umuntu uyakwazi ukumbona lo uyangibona lo akangiboni ukuthi akangiboni wathi hayi asipake khona la ngifuni nje kusho wavela wathi nje angifuni kuye emzini wami ngobani bayangitshontshela ngcono manje bese ngibathatha senzele khona la saphaka khona emgaqweni senzele emgaqweni emotweni yakhe ibhizinisi ngabona hawu imashila akangiboni cabanga thiwa endaba yini like lenzelwe ngisho ubala nje izwe libuka hayibo bhuti ngiyabona nje bese kumnyama base khwale kuna ngisho base kumnyama ngisho mina ngiphathi khona abathothi umuntu hayi abafuna ukulanda mfuna ukumsakha kuphela emini kabha indoda ihlezi umuntu ombuye wena ngathi relax kanti khona ogobile la emathangeni usubona ngoba udlule eduzane kwayo la imoto uthi hayibo babhiza abantu emini kanje ilanga lishisa mkhuba yana kodwa lena umuntu ehamba ngemoto ezothenga amadoda uyazi amanye awanelise webhuti ngikutshele ngoba uthi uyabuka omunye ushadile yenza leyo nto ushadile umuntu unayo inkosikazi kodwa still aqhubeka futhi baze bechoba abanye bethi ubhontshisi ngeke uhlezi ubhontshisi njalo
kufanele ushintshe ubuyidle mhlawumbe ispinashi ubuyidle inyama yenkukhu kodwa ukuthi naye ngeke ahlezelane nonkosikazi wakhe kuphela bayakhala nje abantu besifazane ey'nkundleni zokuxhumana athi amadoda awayithandi hhayi awafani cha sengisho wona la ahambe ayothenga lapha emgaqweni baqinisile ngoba ngiye ngisho mina mabhutini yami mina-ke khona into engiyifihla khona engingayifihli abo-driver bama-taxi bahlezi besibiza ngamaphara la emini kodwa ebusuku sobhebile yes ekubona umuntu ukuthi hayi lo uyabhema lo uyiphara kodwa ebusuku yena sekubiza wasala yona le rank lela yasemlazi ngeke nje ngize ngiqamba manje kodwa wasemlazi hayi emini so bazokhupha ngoba anginendaba mina webhuti anginendaba ngoba asithuke emini basibiza ngobhebi la besibiza ngobhebi ebusuku kodwa emini samaphara basithenga ebusuku ngisho kuyimanje mina sengingasaqwayizike manje bake bangisukela umuntu athi asambe emtshela angiqwayezi mina ngiyayicelela and kuyanganelisa lokucela ngicela because ngicela kuma-Ethiopians and ayangisiza yabo yize noma phela bengisola ukuthi ngiyabhema abanye beze bengiconfronte kwengimbonayo ukuthi okay lo umuntu ngiyakwazi ukuthi ngimchazise usamtshela bese ngiyabhema vele ngikuma-drugs yabo kodwa sengikhathela ngisathandi yabo so ukuthi umuntu usengipha nje imali uyazi yena ukuthi uyabhema abanye ngiyabafihle ngoba phela uyazi abantu abafani ba-street abanye avela kuyayekela ukupha imali ngokuthi uyabhema umunye yabo manje wona yini ofisa ukusizakala ngayo ekugcineni yempilo ngikhathele mina le mpilo ngikhathele impilo yamahunga ngilimele ingalo ngilimele umlenze le mpilo inganyama ngibanika uthando umndeni wami uthando lami abalutholi ngaze ngifile emgaqweni sothi ngisho ekhaya mhlawumbe bagcina bengatholanga ngoba kuyenzeka ushone la sothi ngihamba ngesibhedlela ngifike lapha esibhedlela ngishone angitshelanga muntu mhlawumbe ngesibhedlela mhlawumbe ngigulele mhlawumbe ngisemphantweni ngithathwe imoto lapha emphantweni ngithathwe bengibize i-ambulance la nje ngenza example la kumadophu bengibize i-ambulance nge-Eddington esikisi ngifike ngishone lapha mengishone lapha bazowazi ngeke ngoba ngibhalisanga address angibhalisanga lutho ngicatshwa uhulumeni lapha ekhaya kube kuyila kamasho yabo so kungcono ukuthi ukho konke ngathi nje noma nje kuthi uyabhema but ube sekhaya yabo uhlala ekhaya sekhaya bekubona yabo kwazi ukuthi ngisho kuthuba senkingeni uyazi okay ngisekhaya ngeke bize bekulahle ngisho kuthiwa kunjani ngeke besoze bakulahle ekhaya yabo khona imizi ayifani nezinto ezizenzile abanye bethu mina kodwa ekhaya angikaze ngize ngibe umuntu okay namkhona lamaphutha engwenza mhlawumbe ntshontsha leyo nto encane yabo kodwa angikaze ngitshontshe into ezizumbuthi obona ukuthi eyilenga ngenza ukuthi ngingaphindeli ekhaya ingozi engakezana khona lela phezulu bhuti le ngashaya umuntu ungakabhemi ngishiya iwunga efuna ukungirepha ukuthi wasithengele i-drink 1.25 ibhodlela wayibizwa ngomaligaju vele ngasekhaya umusi usuke ethatha ibhodlela lona leli le-drink uqhu ngesiduni salo la iphenye bhuti ila ngapha eshiyeni le hayi awusazi angisazi ngikamba manje ngisazi kade wasubona bukade umuntu ayibona bhuti ngoba ngisho amazinyo mina amanye okay akhishwa ama-drugs amanye kodwa amanye le ndoda engihlala nayo manje usunenjeza kanti ohlala nayo bhuti khona indoda engihlala nayo nayo inomlenze owodwa bayidlisa ngama-pitbull indoda yami iyona bishaya amajalidi yabo kanti ngelinye ilanga iyothi iyangena ejalidi nayo inawo ngisho amadlebe bayidlisa ngama-pitbull awu-3 iphile lo muntu wavele wamdubule ethangeni shuthi wayenzela ukuthi izinja zakhe lo muntu ujwayele uyidlisa inyama ekuhlaza lezi zinja ngoba shuthi wayenzela ukuthi kuphuma igazi zizwe igazi zasuka emva kwalokho zamnamathela so mengixoxele uthi zadle ithambo lo umlenze wonke ozasala ithambo kwaphoqa ukuthi bebethi bayazama ukumphesha akuphesheki babothi ngcono bemsike street amadlebe nje kowu-2 awekho nhlobo lezi zinto azikho nhlobo uyakwazi ukukhuluma yena bengizothi fika naye kusasa la owasemozambique ngizomletha isizulu sakhe siqondile qo manje waze bedla umuzi wakhe ngoba ngisho uNkulunkulu mkhulu buka ngisho nala zayingambamba ngoba phela zazidlalela la emadlebeni zonke nala isifelo ayinama-scratch ekwebhekile konke la kodwa uma ungasumbone manje lawo ama-scratch asephelile umlenze noyize noma engenawo kodwa nje uyawabona ama-scratches ukuthi lo muntu futhi lezi nje zazimbeki into encane okucabanga ube yivele i-pitbull ngithi uyazi nikubamba iyalokha engambamba la ilokhe thule naye yabo no ngokuthi naye wayibuka ukuthi-ke phela uyena orong ungene ejalidini lomuntu ngoba eyontshontsha and uyi-foreigner akwazi ukuthi ahole nowambophe yabo no hayi
kuzwakele nina bendlondle nophapha ekhanda kamenzi mase sibuke yaze safika la ukusho ukuthi isidla amaningi esakeni mangabe uyaqala kuba ingxenye yohlelo lethu le oyethamele iHow I Ended Up in Drugs okuwuhlelo noma ukuyingosi engaphansi kwesitebele iMPTV1 la kuhlala kufika khona abafowethu nodadewethu abavele ngeishiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni lokho sikwenza malungana ngqo nokuzama ukuqwashisa umphakathi nokuzama ukubhula umlilo lapho ungakafiki khona. Ngakho ke namhlanje besiphethe nansi intokazi efikile yazosilandisa ekuthenini yona yawela kanjani ezidakamizweni neyingqinamba eke yabhekana nazo ezidakamizweni. Ngakho ke bafowethu siyacela nelisupport uhlelo ukuze lizokwazi ukuthi liqhubeke likwazi ukufinyelela nakwezinye indawo sikwazi ukuthi sivikele isizwe ngoba indlu ekuyo iyahla sesendlini eshayo babili bathatha babubonayo abangakuboni futhi mhlambe bawubona ngoba sekwenzeka emagcekeni abo okuyobe sekunzima ke ukuthi sisukume silule isandla kade ugoqa izandla kusamele ubhule la kungakashinga kuwena khona cindezela subscribe button ucindezele nebell ucindezela wakhe ibell kuzokubeka emathubeni amahle ukuthi makhona esinye isiqephu esisiposayo izoganqaza ocingweni lakho uzothi mawungena ngaphakathi uzobe usuyitholela isiqephu sangalolo suku yazi bungakazisho igama uNosipho Xulu uXabhasha no ayisibongile sisuku ukuthi ube ingxenye abantu abazoqwashisa ngezidakamizwa ukhulume ukusuka nokuhlala kweqiniso ngempilo yakho siyabonga.